Ekitabo ky'enfumu eshura 17. Akokurya k'obunyata konka karimu obusingi nikakira ekeijwire ebyokurya by'obugyenyi konka erimu entongane. Omuhuka orikukoresa obwengye ari ategyeka omwana wa mukama we orikuhemura kandi aragwe hamwe n'abaana ba mukama we. Eiziko ribe ry'okushemerezamu efeeza n'omuriro gube ogw'okushemerezamu ezaabu konka mukama niwe agyeza emitima. Enkozi y'ebe ehurire emigambire y'obubi kandi orikubiiha ategwe okutu orurimi rw'itima. Oterere nako omukyene aba naajuma omuhangi we, orikwesimira abandi kugwerwa akagwe taribura kufubirwa. Abaijukuru n'ekirunga ky'abagurusi kandi ekitiinisa ky'abaana nibaishebo. Emigambire ehikire teyizihira mushema kandi okukira munonga emigambire y'ebishuba teyizihira mutegyeki. Enguzi aha muntu ogihiire ninkiibare eririkukora eby'okutangaza. Aho arikuza hoona naagogyera. Oshwekyerere ekishobyo aba naayenda kukundwa konka oyataho ibanga aba neeyangisa munywani we. Okuhanwa kuhika omunyabwengye aha mutima okukira okuhanisa omushema enkoni igana. Omuntu mubakunda obugomi bwonka nikyo ritumirwa entumwa y'enshariizi kumukwata. Hakire okubugana eduba eyakirwe ebyana byayo okukira okubugana omushema oyisirwe obushema. Orikuzimurira obe habwe oburungi obe tiburiruga mukaye. Okutandika entongane ninka okwigurira amaizi nahabwekyo reka empaka zitakarugiremu okutongana. Oyihe orubanza aha babi kandi n'orusingisa abahikiriire bombi n'ekirikunugwa ahari mukama. Ahabwekyo omushema agira empiya omu ngaro ngu agure obwengye haza atiine mutima. Munywani w'omuntu amukunda ebiro byona kandi ow'ishema azaarwe okuhwera abantu omu bihikirizi. Omuntu otiine bwengye aho omukwato kandi ayemerere onde omu maisho ga mutaahi we. Okunda entongane aba akunzire okushiisha, orikukunda kweshumbya abandi eka naaba yeshurire okucwekyerera. Oine omutima ogurikwehabagiza taribona kirungi kandi n'owo orurimi orukiika amarya g'omukabi. Ozaara omushema aba yereetiire obusaasi, ishe wootiine bwengye tashemererwa. Omutima ogushemerirwe n'omubazi murungi konka omutima ogucuramiriirwe gureetera omuntu kuhwa aha magufa. Omuba yakiire enguzi erikushoborwa omu kwahwa ngu abone kwita emanja z'oburyo. Orikwetegyereza amaisho ge agate aha bwengye konka amaisho g'omushema agate aha by'aha muheru gw'ensi. Omwana ekifa mutima areetera ishe obusaasi na nyina owamuziire amureetera obushariizi. Okubonaabonesa ohikiriire tikirungi n'obukwakuba okuteera abakungu noobatura oburungi bwabo. Oyetwara omu kugamba b'ow'obwengye kandi ow'omutima gutuuriza ab'omuntu orikwetegyereza. Nangwa n'omushema kwahunama bateekateeka ngu n'omunyabwengye. Kwababumbira eminwa bagira ngu n'omwerinzi.